3. Petro wesibili sahluko 3 verse 3. Hamba ngalayini. Hallelujah. Babelweni ngone siyabonga evili lakho. Kunekuphila nesikhumbuto nekuholwa. Sihole ngalo simakade sahamba na indlela yebuKristu. Singalahlekelwa ngosingiko kodwa sikugcine kuze siphile impilo yaphakade. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Lapha bazalwane la sifunza khona sifunza indzaba lemnanzi kakhulu. Emabandleni uma sakhonda kusentiwa tonke tintfo kuyaye kuhluphe. Siphinde futhi sikhohle ukuthi yonke intfo loyentako inelukhula lwayo. Noma ungahlanyela ini Nkosi yami kuyawufuna ukuthi kube nelithuba lotalithola kususa likhula. Livangeli la Jesu Kristu lithi umuntu akaphile impilo ebungcwele amukele insinziso kaJesu bese uba nempilo yaphakade. Inkosi nibusise. Kodwa ke ngenxa yelukhula loluba khona nasekushumayeleni kwethu sishumayela wendeke sishumayele nengqondo kokuqala likhulu iqala engqondweni ukuthi into uyishumayele kana awuyi-understand kahle noma awuyiqondi kahle noma vele uyikholwa wrong. Sedlule lapho kube nekushumayela lotawukhanza kokuthi siyashumayela kodwa kakhulu sinake kokuthi imali ikhona yini noma ayikho. Siye esontweni kube sinye isikhathi siyakholwa sisinzisiwe kodwa insinziso yethu ihlanyelo likhulu kokuthi bangani bami basekho nyalo ngengisaye esontweni ngeke ngisamkhoda Jesu noma kube nezinkinga letikhona. Ntonze nabo bazalwane iyasilahlekela kulesinye isikhathi indzaba. Kungako nangumbhali lapha athi khumbulani. Bantu labanengi labasinzisiwe bayakhohlwa. Khumbulani kokuthi kunetikhathi letitako tikhathi tekubuya kwaJesu. Uyaveta lombhali lapha uthi njengoba bantu bahlale bantshela ukuthi tintfo kusukela kadzeni bekavele akholwa babu wakho wafa solo athi uyakholwa Jesu uyabuya nanyalo solo kubunjalo. Lo muntu loyo iBhayibheli liyamveta lesiswati ukuthi silima ngoba akakwati kubuka tikhathi akakwati kufunza timo ngoba kude intfo leyahlanyelwa kuthiwe iyamila itawuthela lete kukhula. Uma angabuka kokuthi emaKristu azaya kuqishwa kangakanani ngesikhathi saJesu iminyaka eyinkulungwane leyendlula nyalo asangakanani emaKristu angakhona kubona ukuthi lento lena iyiqiniso ngoba nalabo kuphikisako uKristu ukuthi akaphelanga thine
bathola khona la ivini ngalo Jesu lokho ukuthi ukhona lokumnanzi ngabo ukuthi bayavuma ukuthi vele ukhona umuntu waphola abantu emhlabeni laba ebaza ngempilo ngegama bathi akusiye Jesu lona wethiwa maRoma nokuthiwa uJesu bangasiye Jesu niyema bazalwane bayawufika abantu betinkolo tebethuka bayawufika abantu labatawunenta nina ningaboni ukuthi Jesu uyabuya banentele imimangaliso lengathi sengiyo la yena ukuthi Jesu noma kufuna nanzele bona asembekise nje bazalwane nyalo semkhulu kakhulu lokwentiwa abantu emhlabeni mina bazalwane angisho ukuthi kude longweswele noma ke kude ummangaliso lemuthi ngako bazalwane kodwa nje lokuthi mina ebusuku ngilale ngineva ukuthi kwentekani ngaphandle endlini basi ngente kokuthi nekokuthi ebusuku bese ngibala kunye bathi uhona kakhulu kodwa mina ngineva ukuthi ngavukwa ngithuka semvukile kummangaliso nje ukuthi wena ulele wavuka ngokuqala kwempilweni yakho gijima ke wena uhambe ufike endzaweni lapho khona ufuna ummangaliso wakho khona ukuthi uyokufuna imali labanye bafuna imenze lolu mentele kokuthi mina ngibonga ukuthi Jesu kokuqala wangipha impilo yala emhlabeni wedlula wangisindisa impilo yami ngilandzela umuntu nje mina lengitshelwe ngaye futhi kude inkozo longayivanga noma ngawuva ngamadlodi usuku wavile ngoba sebashilo nabantu kusako bathi nikhuluma ngenkozo lelivile thina sikhuluma ngento lesiyatiko bayathi ngoba nalabo bayivile ngalabathana uzibone ngandlela ukuthi nakhona kunamahedeni akhona ngoba akayazi mina nakhuluma ngawo konke wena ungumKristu so uyiveka ngono lento nendlela phiya ngayo ukuthi uphila kanjani liBhayibheli liyajabulisana uma Petro akhuluma athi uyawuthi noma sebanidukisa bathi thina njengoba solota abanjalo umhlabathi wasekelwa kodwa mina ngiyanikhumbuza ngithi wathi nesikhathi sanowa umhlaba wonakele uNkulunkulu wawubhubhisa umhlaba ngemanti labekasimise wona lomhlaba alisho njalo iBhayibheli sifunze khona phela lapha kuvesi 6 wabuya kwaba ngiwo lawo manti umhlaba lo wabuye wawubhubhisa ngawo kepha ngalo lelivi emazulu nemhlaba kuya lokukhona nyalo kudinelwe umlilo ngelilanga lekwehlulelwa lapho kuyawubhujiswa khona labangamesabi uNkulunkulu lelivi lasimakaze liqinisile liyaphila nalamhla ngithi ngiyanikhumbuza ngalo nje bazalwane uyawasha uyaayina lokho kuyi-useless kuthi unga-ayina uwashe emva kwaloko ungaphili impilo emva kwaloko ubhujwe noma kuyebhujisweni kusitani ukubosa ipolishi yakho sani u-ayinile wapholisha wageza wakama wahamba wayesontweni uthi Nkosi ngivuselele ngoba tisuku tami tekuhamba kwekuqala angitati kwesibili angathi ukuthi Nkosi ubuya nini manje umkhanze ngiphilile Inkosi nibusise labantu labatigora laba labathi impilo bayibamba noma kanjani kubhlungu nangabe uthuke wona phambi kwaNkulunkulu lungisa indzaba yakho emalanga angakafiki ikhashana lungisa indzaba yakho lungisa impilo yakho sikhathi singakahambi
Tomorrow is not yours. Likusasa kakusilo lakho. Ngawutiphatheli likusasa. Ukhuluma tifiso takusasa, hayi asho lithi yakusasa. Awusisho. Sifiso nje ukuthi utawuphila kusasa. Inkosi iyabuya. Itawubuya ikhanze ukuthi usekhona yini. Matthew 25 uyakhuluma. Utayelekile kulo mgcwabeni nakho mntama sekonje umati kangcono. Njengonomzana naye iBhayibheli langafundzana. Ngoba likhulunywe kakhulu ulivesi labekwa lafanekisa ngetintfombi letilishumi. Lokho ukuthi kunebantu labatabe balinzile. Kodwa bonke abantu batabe bangasireki. Ngoba noma ke kodwa labanye abantu batabe bangasireki ngokuthi lona labatamhlangabeta batambona kanjani. LiBhayibheli liveta ukuthi labantu labamtheni laba labatintfombi bebahlangabete umyeni, balinzele umyeni. Kunilona ngiyayicabanga bazalwane. Imnanzi lento ngoba ngike ngatshela labanye ngathi leli bangeni leli kuningi kakhulu sekukhulunyiwe ngalo. Nina niva yathi nine angisho kona sinibokuya khona okuningi lokhu. Mina bazalwane nihlala kakhulu hayi le TV yaseSwatini ikahle nani boyilalela nje ngoba ngivile ukuthi kuyakhethwa. Kodwa idina kakhulu kunakulo kwenteka lakini nje. Lolo kwenteka lengaphandle eSouth Africa nayo yonke indzawo awukhona ukuthola. Uthi lomunye liBhayibheli leli lekukhulunywa ngalo lamuhla kakusilo leli liphethe nezandleni. Alumfana bathi wena babe njengoba ngikhuluma ngento ukuthi akusilo iBhayibheli manje wala bayabekho ukuthi bese basala khona lapho labantu laba. Uthi liBhayibheli leli liphethe akusilo leli liphethe lashintshwa kadzeni maRoma. Nami ngayibhala indaba leyo. Mbalo uthi wayibhala indaba leyo. Wayiba sibali cha. Wathi nje iBhayibheli lathilo leshintsha maRoma liBhayibheli leli. Le New Testament nje ngibona liphetha kakhulu. Aniyake indaba leyo. Athi iNew Testament ngiyona lephethe Jesu. Bayakuvuma lo lokuthaka lokunade ngoba kukhuluma kakhulu ngenkolo yemaJuda ngithi. Phela lenzaba yaJesu yaqala ngesikhathi saphila. Yasiba namehla kakhulu nasafile ngoba kwekuqala nje kuthiwa le Bible akusilo ngoba ngokwati ukuthi lo muntu lo wafa bamtshontsha bawumgoba kuleli dzaba. Laba lababhalile laba babhala emanga ngoba wonke umuntu uyakhona ukubhala incwadi yakhe. Ungathini ndaba njalo? Kasepini lapho usubambile ukuthi akusukho lokubambile nomzana lelelo lokuthelisele aliyekudeni liyemthoyi lele kudla nani ngale phela ngisakhapha vele baphethe kudla wabaqama ngale mva yomthoyi wena ungelesile la. Lithi lami enhlitweni yami nangithwala lenzaba lena. Uyathi lo muntu lwabhala iBhayibheli uhlakaniphile ufanele kulandzelwa. Ngoba wabona tonke izinto kwakhulunywa ngato wahlanganisa iOld Testament neNew Testament nesikhathi sanyalo. Hoyi umuntu okulandzelwa lona. Labantu laba bahlakaniphe kakhulu abantu ababhala iBhayibheli. Nawuthi usilo yini ngenzela lona ngoba senibone ehlakaniphile. Kwakho nguphi lokubhalile wena? Lokhombisa ukuthi phela khombisa kanini kude bani abachithako bani kukuthengisa kusobeni
ngokukhanza nabo bashumayela babeke isiphambano yebo ngona siqala isiphambano kuba khona abazalwana kaJesu besivele sikhona ukhanza babeke isiphambano la kodwa abashumayeli ngalesiphambano kuthi Jesu kunjani wafa wafela esiphambanweni badukisi belive tikhathi tekugcina tikhathi lapho khona abantu labanengi kutawuphola luthando kubo asengihlebele nje bomama mina ngifuna iyahashani mina bengitibona yini ukuthi sekupholile luthando kakhulu lakini ngoba sentigabangala nalelo fana asawushe baba ngifuna ukubuta wena babezafanile umntwana wakho ukwehlula umcontroller nasena ngakho eminyaka 18 ningalalo mama nasini kokondwana nangakakhomba nakuqala kwahlupheki vele umalume hayi kokondwana vele umalume makalazo makento yamalume boko kwana bakufana ngakho mnyaka baba khona lapha emva kwabo bakhona labakhona number 1 bakhona ngokubona kokubili bakhona umbonile mbuyelo wathi obini ukuthi ngibani yebo kuba kitale kakhulu kwa lapoteni usuka 13 kuyale moshilo haleluya okay angeke ngimute noma ngenzala ukuthi nake ngenzaba lena bazalwane niyathi ukuthi ngiyabona la kusho nami ngisenemandla ngoba ngiyithe kokwana angithi emandla ethu sihlasikhula leminyaka agcina asaphela sothi cabangela wena ukuthi kumele ngife ngina Jesu ngoba labantwana bamhlubuka yebazalwane kufanele sinephuthathe ethuba konke bona lokho afuna kuzinyekela ngoba baphila nani abogogwana wakuhlula makwakhe noma bakwakhe sewusele nawe nyaka ujathi nasuka lapho uhambe na esikolweni nje uma ngihamba na esikolweni umntwana ngamthi nami isingisi asiyahlula vele ndile composition nawo tinzama ankwadi mina ngibona into lethi kuba ngikhuluma nothisha phela la ufoza la ipeleni nana ngithi ke bona abangabheki kimi ukuthi ngimsite lo mntwana yabona ngoba lelo vele nami angifike into ngiyibona usike sesiphumile iba anawo ukukhulula lo hawu kokwana uthi na ufuneka ngathi uyakubuda ukuthi mange wayeka nini ke sondleni ubuya manje ngasayizwe usuzu uzamtshela wena usifanele sana 18 othawele nereyina nefike lapho mina ngiyahamsanza khona sine freedom of expression and meeting train but freedom of speech and meeting sinendlela ukuthi singahlangana noma nguphi kodwa noma kunjalo bazalwane asingayekeli bangabomkhulu nabogogo labangalunganga labaqine inhloko uqine inhloko lasethiwa yathakatha nje wena soyalwa nje soyalwa yilwa nakumbanakho uthi abantu abamlakhala banginayo indlela ephila nguJesu kuphela lophilako lakhaya lokhu nalokhu akwentiwa enkosini niyeva ngoma labantu labasha ngabe bakhonyana nje kunalinombolo le lapha nje gcwele abantwana baba bemfundisi lapha nabogogo nabakhona lapha benu babi bogogwana nebantwana bakhona sikolo wami umntwana wami lohlabela kamnandi
tema senhlangano uhambile kuvakashile asilotala bazalwane ngapinpointa nje ukuthi ibazalwane asifanele emandla singayi enkosini sodwana singajabuliswa bumnandi basekhona labantwana lesingabashayela umthetho bagcine sebamilile ngekhathi livangeli lesilifakayo niyeva bazalwane impilo yobuKristu impilo yokuthi ivele ifake ebantwaneni njalo kungena livangeli lekweduka lelinye ukhanzama bakuthetha so nomukhanza babamba isihlahla mente so basi nje 1 hour bamba isihlahla so nje na usoluhlele esihlahleni sibambe so kunale energy lesuka la esihlahleni ingene kuwe angathi bla 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 yebazalwane selivangeli labatalithola ke labantwana la ningabafaki emandla dikhathi tekugcina dikhathi tekudukisa abantu thina besase kumkhumbuda ukuthi Jesu uyabuya nangabe angabuyi uyafa kusasa uyawusinaka buya ngesasa buya ngaso ke uyawukhanda ukuthi wena uvukela kuphi imisebenzi yakho uyawube ihlobile yini na livangeli lakho sikazakhuluma nakungathi ingathi ezolweni itaso kubenefika angake ngifunze kahle kodwa ngafunza nami ngwesana kuthiwa kunemthele mulokuthi kunemthele ninganyana nje bakayobalanda ibhenanga lomnyaka imphele etimozweni nababe wayikhuluma ngomphele usho ukuthi nebantu abatangena ezulwini kodwa akakhathekuli kahle amsisho lokho angaphuzi kahle kodwa nje ngiyalo ukuthi kuyayiwa khona basi lemithele itholakala ngokusebenza imisebenzi yakho iyabonakala yini na senyama kahle kugcina lapho khona abantu bayawudukiswa bangamati uNkulunkulu vele setikhona losekhamba phambili kuba imali losekhamba phambili kuba inhlala kahle losekhamba phambili kuba ukuthi ngijabulile yini uva labafuna umendlo bathi lento bekubeketela isasebenti nangabe njena umuntu akuphatha kabi quit ungabe lokhu njena wena into yokubeketela utaza kwenda abuse lo muntu lona khwesha nje kuye nje la kithi ke kuyefika le bomelika labantu asebadevelopile bedlula bona sekuneminyaka langetilo kwabo 25 lapho khona sikhuluma ngani kuthiwa i-contract marriage awu-renew i-contract yemuntu nangabe seningasavani naye uvele nyusho ukuthi khumbula ukuthi emalanga ekurenewa sasonzela nangabe nje angasiphatha kabi naningake kuyo-renewa le contract automatically ni out of contract lo sekwentekako lapho emkhathini wenu it is not within marriage akasiko emshadweni sendikwela njengezigebengu nje noma ngebantu abahlangene kubonakala kuthini ukuthi kubeketela kubantu sikuphelile nebubi bebantu labaqhubeka abahlukumezela bafuna kubeketela sebanze kakhulu niyabona bazalwane lo ikhast everything bomakala msibi nje kube angisho manje ukuthi yahlupheke kakho baba sekuthi wena ayikhona la kimi ngiyabekisa kulabo makela bakhona umuntu lo hlala ukhona esontweni isikhathi esiningi ngase kahle nje bahamba basuka lokho baba kuthi make sosukile sokuyokwenza kuphi
sokuthi bakahle phela nabo labanye nasebadevelopha abatanda kakhulu nakatele munye noma babili noma kanjani nje inhlobo nje. Ngoba kugcina sekuhlalelwe labantu babo udawuthinga bashiya nabantu banwabo. Angikho lapho ke Janemedweni ngisekuthenini isikhathi tekugcina tiyashesha tinema-peace. Uma into seyimbi bantu bavele nimenjenile ngiyabelekela ngathi ngiphumile labayi ngoba mhlawumbe bayabhoreka vele nje phuma hambe hayi ngoba ujabule okuthile ayishayele into likhulumako la ngaphambili. So asitapheleni tikhaste ekugcina kunebantu labaphola luthando aphole nje umuntu pho nebabathe Nkosi yami niyamnyikatisa ngoba kude nalelo kubi lokumbambako ukuthi angayikhondi inkosi akafakazi akaye esontweni nakayile akayingeni ukuthi kwentekani akahluphi umuntu ngulungile wakithi nje. Kodwa kuya ngani leli bhangeli lingabonakali kuye yena kathi nje umdimdim nje kuhle bona sinenyama yesimila uyabona ukuthi umbolo babona imkhulu nje ukulaphwa phela noma ungancinda amevele ngaphandle zokusika mhlawumbe uma ungenani noma kunengadi angikwazi noma ungancinda nje lokho umbolo akuthulile nje. Libhangeli lifuna libonakale ngekukhuluma ngekwenta kwakho sekwenabile nekhuluma kwakho sekwenabile. Nangabe awukhulumi awendi kodwa nje available ukhona nje kodwa awukhulumi awendi phela hlambuluko nakubonakala ukuthi libhangeli lamhlanje lengenile uvuselelekile bondeni noma uyasula lamuhla ukuba ikasula laba iba nasekhaya kama lenkosi malilo awu kumsekele bonimelo ngiloko ukuthi wena sinoda kubo lethi lakhathi kuwe inkosi imbosisi niyeva boma ngicela ke kugcina nganamba zalwane njengoba inkosi yabuya njengoba Jesu uyabuya bangaki bantu labakhona la esontweni labasime kuwe labafika ngawe ukhulume nabo hayi ngoba balandzela wena ukhulume nabo uthi asihlanganele sifundzeni sikhuthataneni libandla lakheka kangcono kakhulu ngekuba nemathuba emithandazo ngekuba nemathuba ekuhlangana bafunze. Lithi iBhayibheli incwadini yezenzo ngasahluko 2 baqinisela njalo emthandazweni etifundisweni nasekuthetheleni singwa nasekusitaneni. Ngibona kwaliqinisa sithi njalo nasicabanga sithi bafela enkosini bathi noma sebahlushwa physically bashaywa batilakwa njengoba sinomfowethu uBhabhane abazange bayekele ukukhuluma ngeligama la Jesu kuthi wentene empilweni yakho. Hallelujah. Amen. Baba yangu songa yekela nje wena ithi imali yakho lendaba esontweni baba uwasifikela sikhathi sakho lesidanga ngawuyalima ngawuchasa khuluma siyashona nje udeliver unatomethile wena sewulusile kwamhlaba wakuluza ngenxa ya Jesu ngenxa yokufuna kuhlanganyela kanye nathi akubethe ngalokuncane emaceleni kwethu lokusidukisako bazalana lokusidonsele emuva. Inkosi imbusise. Amen.
Cela ukuthi sivaleni ngana ligama lelithi lapha kuvesi 11 lapha kuthi njengoba ke tonke letintfo titawubhidlitwa kanjalo nineke kufanele nibe bantfu labanjani kufanele nitinikele ngalokuphelele kuNkulunkulu niphile ngekwesaba yena nilindzele kufika kwelilanga laNkulunkulu nisebentele ukuthi lisheshe lifike ngoba bathi kumadima phela vele kulindela bazalwane ufana nelilanga mane kuse bazalwane ngoba busuku akusemnanzi la ebusuku ngicela kuyekudineni 17 kodwa nine bathandzekako seniyakwati lokhu ngako ke qaphelani kuze ningedukiswa ngemaphutsa alabangenamtsetfo bese niyawa ekuqineni kwenu 18 kodwa khulani emseni nasekuyatini inkosi nemsindzisi wethu Jesu Kristu asikhuleni bazalwane sitimiseleni